Hello ke engku James ke kitab lok ngo pori boye nulum hilo 3 verse 1 to 12 aralok kaye controlling the tongue ayuam nyoge name name adilo atung kerai alum pe ngoluk kenpo penam de James be him kitab him engko lega pe atun delok him anna kitabam anna he ko him kitab anna he ko yot kidare he James he ko la brother of Jesus. Yes, brother of Jesus Christ pilik bila de gairo knowledge ken pela ki ngai Jesus Christo ke tani gida hoge biro pe ina James बिके हिमे आदबम नाम दे बिकेराया लुम्पे जेरूसलेम लोग के लीडर पे ये बना कोई जीसस क्राइस्ट के इनकोरों को मैं न्यू टेस्टामेंट आरासलो लीडर्स पे भी ये ना कोई बिकुम दिद्दुने कानालोक एंडागम जीसस क्रिस्तो बनिक लुपो हिनाम बिरो किदारे लुपो हिनाम लगांगे कोम कातुआ इडोकोम आफ्टर बिग रिस्ट्रक्शन इडों कोम बिके दुक एकदम वेरी प्रैक्टिकल बिके है आगे के Eralo dubo hidula, ag gulung ater lo dubo hidula, ekum ater lo dubo hidula practically bikke kabom nam, ekdom kenhe here nam, ana aki ater lo glenbo hinam, Jesus Christo ke lagangem biho barok at bidunana. Deloho abdung first letter ani doing emnam holoke New Testament holoke. Him first letter emlang kom lurung ay epistle the first epistle of New Testament emlang kom luladu adbom nam legade be Kristan yei sangem kato Jesus Christ me ke followers kidare me Christian emnam ami kidardem be kato kadola Christian rupe idula de dine luge poge ay mana ate hire idodem sort pelu ye bekadola ma hekape memil ay mang kando Christian emla toge sirongem Christian ru pe ye pe aido emla heme kitab hum allen tungku de iname he hok bak akon lokke ngo hiloke longa holo ayo lok legangem luboye Delok kira pe ngoluk kenpo penam de Bible so luma pe ngoluk tani yeta so ayo si inko na atue kel bikke pangson se inko kel inadun ne Test. first test inadun ai amum ke oing kan kina alo ti ma do ai test kamado ma keji do deke annana test tidu ne ko sadu ne annana Delok secondly breeding lokom hi igul dung ngako bungnok ngalik hinamem jaga me bina nappa holok ke jaga bonai bina pe kom idung ayose delok no iduladu apina ma dola atiko nok araho dole khidu de delote ayo hi bojarung ko igul dung apinem kom no ayo ngen ma direct kharo to jamyar lama itu ayo gairo adjust lama de jamkot gelaki aralo melde khina do nai ayo kama molo de dokum kom araho amai ayo hok ilama di pangsone aki arabelo melde khina do delok sarita nanape agom ngom nana ayo si agom ngom kolokom bojaru pe igulung manahim agom ngom nana pe kom lobitung ai da ayu engen ma pe he ko agom ngom lain agom ngom lana kamai dai Emang try kita lah ayu sida tu lah agam ngom mi kita lah Immanuel no oyan endang na ya mai emang luam idola na ayu amal dei du tai ayu si ngoluk amir hok lega pa lupa lumilo tes idungam doponem domilo ngolu amire torge rutu delokom ayo hisat katu delok idilo de ngolu apinem jempala aki arabel melu khudu de ngoluk aburam tandrus dope digestion ai pe ila dope kom
ayos igul dong delok ke ngok mui ngot sangem akon lo pobisila dope ngok duk an ke adiram akon lo pobisila dope ya tu ngok angong aru meme conversation ina dope ngok ekumenangem nitong doing ina dope bojjarung ko ayo function kadunana ayo engen ma ko nola ma itu ngila du gan yai nok ailok mubum hina mem kum ayo kama mil lulama itu ai dei nama bible si ayosok legangem ingko legange ke ludute dema de ngulu kilo ketat boh penam de ngulu amir huluk legangem ngulu paktato idola bible si ngulu me ayosok legangem ingko ke lubidun question number 1 bible si ayosok aimanam legalo kapel lubidun ainam kulang aimanam atitaka me kadung iname number 1 bible si ayosim mep delokke amil takamem belum ipa bona pe lutung delokke emelo akonem olik bodola agem te dorum risamlo olik bola penape pobitum James ke 3 verse 6 that means to ayosim will only taste ina namang ayosim ngulu ishor ke doingam pona nadung takamem ngul idorung inala dong idola negative way loge aimanam atiloge ngul idilude ayosime use jene akonem kom no norok lo olik boladung ekdom ema dorna pelutung dekke nokom luken poken himamal agete dorum risam lo olik boladung emla ayosok leganga berok pelubitu short damengulu James ke 3 verse 6 lo kapadu question number 1 lok ke second point है ayosim bible nyoge lama nampe lubitum piyang lering delok ke dikka bona pete lubitum demengolu James ke 3 verse 8 lo kapadu ayosim he ko ami kom nyoge lamang takame ngomna ladung atiko kamil akon ke dugam pobi hidung ekumera lo ngomdung aina conversation em idung idola edilohim negative way loge nyoge ma peno igaye de atide piya leringem len mona pete lubitung deloke dikka bona pete lubitung demgulu James ke 3 verse 8 holoka padu the number 3 point question 1 lok answer point 3 he ayosime bible abu sedime yidgan anape delok taniem penanape teng lubitung deme James ke 3 verse 9 halo lubitung ayosime berok pe bible ponam pe ngulu abu sedime hero ko ngul yidgato chairman lo bolo kaju ngulu yidgalaju emla ngul takam abu sedime ngulum igul nam ngulum ayanam hero ko rokomam kanana kirar takam ngulu ayosok ke ilangala ngulu abu sedi me yidgana to ke ngulu lekonem abu sedi me yidgana na agomru nap kuru hakinge ayoru sekinge amiem pekatala te penadung emla bible lo bitung ai bible lunam da aradu pe lunadung delok ke ayosi ngulu ke gora lo lupuman mosido ganem gognado delok marling gulu yem ugna luna do ami iot nemelo junna do ami kompuduk an ke adir nem komport nesem pala do pe ayos ke luna do idola nguluk ke negative way lo kai kuma gairuna edungarangem mondoliam birruam destruction inakope madu mayolo yoblik gabona pe ayosim berok pelo bitum delana bible ho poviduna ayosekirung sedime luposidung de mane prayer praise takam ina dorula ngulu idulode guhaide prayer inana blessing kanana blessing em panana ayru seking ngulu madu mayo pe amiem dorka dope agomem lunadung emlana pe pelo bitum delo question number 2 ayosok ke ainam legangem bible kapel lubidun ngulu ayosim gairu pe use milo ngulu ke napang lunana agom ayosime gairu pe use milo ngulu aro agom em kom lunala do aro agom ai
aro agomem kom ngulu nalado deme ngulu Ephesians ke 4 verse 25 holo ka padu delok lega pe nolu mipile menam yannamem makuru pe aido delok ke akon ke kumriem aruem pobosu pe aido kapila ngolu takam amil atel lok ke erang atele hi ayo he bojarum ko parts kaduna na hok bible hok ke lubom nam de no yemem dangmem nakonem kom aruem pobiladung emnam de hiloke nokke nomen sinana ayo de kinge hiloke nokke lumen sinana ayo de kinge amiem luganana ayo de kinge kangki tatak ke nokke edungarangem kangki mona ayo de kinge no aropak pe mihala positive way lok use milo duk ankina konem kinaram na koneme Kristo me pamodo pete no aruem pobilado denok use ko upor lok kadong ai short pe endanye number 2 halo no mane luil poil ayosim positive way lok no use milo luil poilem kom no inalado akon ke piram samo konem akon ke yekin dakin manam koneme akon ke piram samo na koneme yeji dakji dokupe iji haji dokupe emlate no deme ayo deme encouraging word lok lubom dola no ati takam inalado delok number 3 point holo praise and worship sedime ayaru hekinge no nokke duk adirem kabbisila nokke duk anke adirem lubisidala sedime no di itgenalado and IOC sedite nom blessing em bidurung idokom eddet nok enkolo duk anke adir kodelo nokke piram hamo dodelo IOC sedike blessing em hadola oglet bonapati dung ai bujidung ai bujiman bujidung ai se ayo kama tu no prayer tu ilamae ngulu napang ingkona hena ayo engen ma tu lulamae idola ayo sim ngulu edelo de use dola sedime present worship idola nokke duk anke adirem lubisila edelo de no sedime hakta hibidune delo sedik igule pidu tu ai that means ayo hu ektra blog lumilo sedik blessing em pabona ayo pe ko biduna na delo ke comfort to others noduk anke adir na koneme negative mina koneme ai aina agomem lunom ponomla aina agomem lubila nokke ayo de kirung bime comfort em biladung lujun pojunem ibo hiladung marling guling la edung erang marmun hina konemba yatunok mondolie yemem na konemba backslide na konemba no keduk an kaderem kabom dola ayo sekirung no lujun pojunem inaladung em lalu bitu delok ayo sekirung no healing and comfort em lahu adbitung ayo sekirung no inkuam sedibe meduna dem no pomilo nok kinama aye ko Jesu Kristo ke amin nok emilo arba hil dung kutu ai ayo siru mare main agirem gerdun dekhe ki sapedung akonem comfortem biladung deme proverb ke chapter 15 verse 4 holo lodung remagna agome turnamem langado idakom kanina agome nokke aidem nyok modo no dung na koneme no yakin dakin mana koneme atita heiduna na nguluk yenam si nokke napare nokke ayo de kapadi idune delogrung nok laibe enye no hiro ke rokom holok ke ila legang kamana agob lurop milo nok ina mede ei endanya hilok ke longeme no ishor ke yeko ara holokom ngati ikin min ge mana kona emilo de ei duye arpa kana ngogan gokin manggan hongkin mang ayo de kapade dudun deru idanya idola heko de ayo mo ilamang kom ikiyana na emdadune dena perfect lo adung kune nok ayo hi ऐसा पावर है nok napad ऐसा पावर है no ami konem kom tumdo kom luladung tumna konem kom aido ku luladung kimana konem kom kido luladung kina konem kom aido ku peluladung arpak nok luna me no yeziru na konem kom petilik kitola
Ayo danger tu penam melok kono ke nguluk anak bu yanam lok ke ila penam he karuda anyong ko kangkinam ko kayam pelik la dekela ekelem aruru dei tu. That means ingkuela bu enla nilet kama tu ai behir ayo de pelik tu ai ina me be curse kolok marina engko de dekeru pe iduna delok lega pena Bible sing ulum pobiduna nok agome turnamem langa do idakom kanina agome nok aidem nyok modo turnam delok ke ait ke nyokunam legang eme he bero pe ayo so nguluk kejo ke lutunam delo ngulut atpato delok ke Epistle ke 4 verse 29 he kapel udune Tanyinam agomem lubosima peka idakom tatna kedem aina agerem bidope akon ke piram adulok igul bosi penam agomem pobosu Langka. Ayosok legang sim ngulum lobidu na mane nguluk ke gora lokom ngulukadung mondoli arasolokom de dine nguluk ke arasol luge poke bosiname Lukar luyar bosiname, lukit lurit bosiname. Edolo de ngoluk ke arasolo, lukit lurit bosinam, luga poket bohinam. Akon ke lunam taya sima pe lula, akonem atimo ma pe luyan simo ma pe agomem lula, ngulu lukar luyar menila, edilo ngul iene de ngulume apa naran ikolo langaye. Edilo ngulu akone imem dongkom lujun pojunem ibohila. Aina agomlok lubohla edelo de iene muluk ke mondoli arapak pe si sana mempae lega da heke pe idung kajo ke lubom tonam ke sape no ayo hime ngulu mondoli pe yerongem James bi luduna na no agar arapak pe Kristan pe musidu milo Kristan arope ila Langka emlanat tu na kitab Kristan pe inam lega pe kape ipe lagien Ngolo Yesus Kristo pe gasina pe ipe lagi. Yesus Kristo me gasina pe imilo kapa kisangol ipe lagian. Ingkum Yesus Kristo polik dude big polik namem ipe aye. Ingkuakal Yesus Kristo be polik dun. Dine question itu. Ingkuakal Yesus Kristo be polik dune emilo. Nalu takame aya bosu Langka. Nalu takame duk an kadirlo igul kanggul bosu Langka. Delok ke ngoke nolum ayah nam ke sape nolu ayah bosula Langka em lalu tu delok lega pe ngolum ludung mana edit ko paglai de ngolu Kristo ke followers idongam Kristen arope ilai pe lagi dong lubom nam lega de ngoluk ke napa heme ngoluk ke ayosime hupak mengke hitonam getonam longa delo ngok ayosim ngok kapepag use dude dan nang ngoluak mengke pe lagi hupak ke समय hupak start pe lagi hupak mengkila jo ngok gitona longa delok ke ilangala ngok ke ayosim ngok ke napasim jada terang ingkolo use dun hupang na pe lagi indirect ge na he ito muji pe lagi na ngolo na ingkolo jada terang ngolo use dun Sar sara hol duye me ngok ayu kape idun ingkuem inadun bahirelo anye kume ngok ayu kape idun jas kilajo ngokem kom ngokian hidung nolukem kom nolukian hidung ai ina me hubak takame me ahin to kutu ai me ahin dum iya me no jada tera ayu ingkulo yustun Kristo ke minam pe no yus ma tu milo saitan ke minam pe no yedu agom de nok ayo saitan ke pedung ai agar nok napa de khodai ke blessing kana agome unity agome concordance agome ishor ke lagangem pola ai kampu pe du bodak bohina na agome lendu milo dena beroge Kristo ke pe nok ayo de idu nana pe beru tai individually particularly dem lupenam kamang ngokom te pap ne ida ngokom hak jasikido nana ngo ayo mengko kula yustun kondo kom ngo jasikido ngo ayo mengko kula yustun agom pona na pe yem agom hok poho poho bible pobitum
Medui may alokom ulik bola dongku. Tayong amo alokom puina la dongku. Kapag isa nok napang decision ng laboy de, deke pa nok amil enmen game luru da king. Inama ngul always as a Christian, Kristo kelo mengke sinangolo nguluk ke napang kolok de ngulum en borak ne dem ngul hotai ke jas pe lagi dunana. Nguluk kiar himang Kristen emla luki dongai nguluk napang em ngul control hima melo. Nokom siye akon em kom siboye mondoli em kom olik boye. Takam em ijon em kotom boye. So de delo question number 3 holo nguluk ngok uhina me ko ko allen tunde ngok uhina me kana kitab em pori bom tol ngok ulan ina me damilo ngoluk ke ayosim ngolu bible sok punam pe ingkuna jagaloi bojaya pe use tun hupak ke ngok lubom namai denok sois lokadung no aropak pe nok ayodeme turdo pe no amil de turdo pe mondolian bosai do pe ekumeranga ai do pe oma lunam tab do pe emla mimilo no hodai ke nok ayodek blessing kana agomem lunaye nok ekumeranga borbat dokom aiye ngok oma lunam tanmang kom aiye girja apanaran idokom aiye Yesus Kristo ke lunam tanna lunam imam kom aiye muyemilo nok ayodem no nyoge mae sot de Delo number 1 holong ke pat ketuna Bible sok aropak ayosim nyoganam legade isor kelok pe endung that means no edit ko ayosim nyogedeude edit ko nok ayosim nyogedeude nokelang isor ke relation है नजदीक या बढ़ जाता है no ayosim edit ko nyogedeude Tadgab lade, ayosim no edit ko nyogela blessing kana agom lugela aima nama mepakela aina agom ludu de kono Kristo ke anin pa adune ke himulu lula hupaga takam tayin toluin gana nape hingulum Bible sok ke ayon legangem adbom nam legacy exactly inkuem langulum indicate don inkuem la lengkan don ayuam nyoge Langka ayuam sedima inna Langka emnam legacy inko terop log langulume mondoli kedaram Kristan rupa idola Langka idola ayosim deke pe emla ngulum inkum la indicate don inkum la lengkan don number 1 hak jem ay point na alag dai self control Tani kita heko marli mana ko kadon takam marli dong nulu hupak ingki apa asa demilo binganon edit bar ko hak jem ke pelagian hey edit bar ko hak jem pelagian dena hak ke bar se no biglega sigema takam no hak jem ke pelagian sima takam Jesus Kristo ke kamane tu self control hi मामूली मन आती है के मुलुकुम dem ilamang akone kom ilamang ai self control itu mana self control hila mane kabe do pe idung control hila ne ara be tom gotun dadu do komai pai hela jene tende control itu tu control hila do akone control hila mang are irongam lurongam marla lulen nam dalang marla ilen nam de pumu asir demesorongam kapa nam kesapa moton tarone ton ketonnya nam kapa nam kesapa tondungam kapa matu pomo gidungam kapa mang idokom asir ebit dongam tetu na plat de demes nam kesapa ayo destroy nam dalang marmin gumin lok inama de kepe idonai ke inama ngulu hak jam very very important ngulu Kristen lega pade then number 2 point ayang ayangem lumula Jesus Kristum takam me ahiru tu ayalok ayana sede bikisa ayana edilo kumul kapa mai edilo no gog yede just hajir hai inama rapak no Kristo ke ayangem anpas milo delona no hakcem apa inang automatically lenya ati takam solution lenya holong ulum lubidung no noluk ke gora del nolu ayabu Langka delok ke hekola akon ke lega pa akon janem bisilai ne em lalu tungai iname
Ngulu emu ma aropak pe mengkuyang kom. Ngulu ke sars ibom hinam legase. Kristo me kumbom hinam legase. Engko lega pe ngul kumbom don. Engko lega pe ngulu Kristo me rutum pe torik sidon. Ngulu mondoli ilan hem ako memlawi don. Engko lega pe ngulu Kristo me rutum pe torik sidon. Ngulu ke rutum pe torik bom sunam Savior pe lubom nam Kristo pe sekoi. Kapila ngom tete pe Kristo pe ayangkan. Legang ko kadu pe Kristo ke nolom ayah bom nam ko na. आया ना बोमनम को तो काटो तो कभी अपने आप को ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए कपिला हम क्रिस्तो हृदय पे आया दो इधर कपिला लोड के यात्रिकान हमेशा क्रिस्तो में डोका भी दो तो ngom Kristo hृदय पे आया मुतु लंगो कपिला क्रिस्तो में डोका भी तिदो ने क्या रीजन है कपिला है के पे इदोन इनको आते हैं ngom डोका भी मुदोन इनको लेगा पे ngom Kristo में यात्रा तेरे पे मजबूर के कटुन कपिला ngom danger आया ना सेड के लेगा पे आगम एक ताक हुकुम गिरजल आईना आगम लुला मादुन Kristo के दिद्दे पे ngom आया ना के लेगा पे कपिला पे ngom उड़ले के तकाम ngom इग्नोर kan why क्यों देना ngulu खिलो के मुझे पे नाम देना क्यों मेरा साथ ऐसा हो रहा है Kapai ngok amira heke pe idune kapai ngok apa anga heke pe idune hilok ke longal ngol milat sidik ngulu milat sulang kula ngulu lumem pomemem inana ngulu ke memem ngon memem inana apa ai nang napatakam sok kapade ngol memem metode memem menaru nana brand de mejinge ke kom kadung delo mejinge medo kula lumem lunana ayoru dekinge losing aku memludokula sedi me praise and worship idokula ngulu hilo takame ekum लोग idokula इनको हिlang कुछ क्यों मेरा साथ ऐसा हो रहा है कपिला सेदी के पोलिगम को तल्ला मारुन इनको इंगो मेके पे कंट्रोल दो ngो क्रिस्तो के एमदुंगा इदोला क्रिस्तो आरोबो yang ngom control dun ma ngoya agem control sidun ma angu kon ko ya control dun Pwede nga loro tayo, hekome kom lugar posi mang general pe takam am lobido na ina me hekome kom target mang general pe nolom takam am lobido ngokum agis itu kailai ngok yana me hekepe idu ne dem ina na hina ngok edelo de bible pori de ngok question allen na me attoka ngok beda engko beda hitu ayine ira bong kado ai anyong buku bahwa aku ane डायरी को लातों को हमें बे क्वेश्चन है भी दो क्यों लाइफ ऐसा है क्रिस्तो ngom kaila redde pe ayado pomilo to sari din ko podo ko mem poin lamai inam lega pa nulu ko dem kene nam lega pa mem lubido na menul takame mesi langka ansu langka yana ma yenyeng kai muluk araru lo de ne ta ume doang ka bong iname ngohiro kom 3 baje darab langkula yublang ko maila Aso mengi la mena me. Oh, aropa mondoli lega pe lodu em kumte bomna ami ko kamamelo. Mondoli lo kapake sa blessing ayen. Oma awa kapake sa pori kenyan. Donam tina me kapade yen. Ngohe duk ngehila yamilo. Ngok mondoli yang puru en kapto kudem ta agar kakumai emla. Ngohiro kom ishor kalo maap ko lang kula. 3 days ko nulug lega 3-4 days ko nulug lega ko prayer iku mangai. Ina mengomai hero ko rokom dal ngo pura kaphe dong ko ishara ngom etom atesi imang ngom ina matlab mondoli ma iduna dedine kristo bengolom aya dongai ngom etek tung idola nolok ki pori tung conference ko ngo enma ton ekta ko menna ko kum kama area pastor me ko ngo lobi iduna na ina me yagadak ge bone kom lekone moik ladong ya to kinam ram name kom alado Belo hoy ko dagge boy kon. Ngona amla takam isten la palagi na. Tani hamesa sacrifice dung amda kom ilamo mana ate ka arabe ka dung pol ka annam ke sapa. Jail aralo do lang ngonuluk ke alingai dungai ido langom hotum na ate ke kadung amnam ke sapa ai. Bebe tasiba bebe nalemba sarba. Week do longomin isten pe lagian.
ngok ila madungam nolumin stand pelagian delek lega pa agam hodai ke readiness ila sedi me yitgala kumla jola ila ipelagi no hodai ke kumnam jona mem aidungai nok ekdom present worship aidungai idola present worship idan gela girja lok london nangkula amiem nong nappa ke penadu milo amiem nong nappa ke lugenadu milo nok kumnam de kattis isora nama kattis ya he kattis agar kamai inam lega pa no kumnam arpak pa hilo kelongal sedi ke kerala kumto milo gairu pedem bom gabla apa ai modo milo ngok kumbom nam bede ati ko padoru milo emla mebo mula nguluk kai kasang isang luilusang mui ngosang taka memte mulo nyoga bom pelagi de ina me bible teo so isor ka ayang duye pa tajih ya dalok ke ngok ke nolum request edilo isor ke doing am tadune ngulu taka ma ai kampo pa apa aina lo gagabla mengabla edelo de bom yana strong na faith na believers pe ye